anirize mu burasirazuba bwo hagati kuva leta ya Israel yashingwa mu 1948 ico gihugu camye ari ubuhungiro ku bayahudi bahunga itotezwa hirya no hino kw'isi, ariko mu myaka 10 iheze cyahuye n'ikibazo c'ibihumbi vy'Abanyafurika batari abayahudi binjiye muri ico gihugu bashaka ubuhungiro hamwe n'akazi. Benshi babaye muri Israel imyaka myinshi mu kigo kiri mu bugaragwa cakira abaje gusaba ubuhungiro. Ubu leta itegekanya kwirukana ibihumbi n'ibihumbi vy'abo Banyafurika barondera ubuhungiro ibarungike mu gihugu kigira gatatu cyo muri Afrika, bitagenze uko rero ngo bagapfungwa uwo guherayo. Ariko abaharanira agateka kazi na muntu bavuga ko koba ari kurenga ku mategeko mpuzamakungu hamwe n'amategeko ya Israel nyene. Mugenzi wacu wo mu gisata cy'icongereza Akwasi Sarpong yavuganye na Sigal Rosen wo mu kigo cyo muri Israel giharanira agateka k'impunzi n'abakozi baje gushaka akazi. Kugeza ubu nta buryo buriho bwo gutahukana abasaba ubuhunzi ku ngufu, nta nubwo dushobora kubafunga ku gihe kitagira iherezo, kuko nk'uko icyemezo cy'urukiko rukuru kibivuga, igihe cyose nta gihugu cyari cyemera kubakira, leta ishobora kubafunga iminsi 60 gusa kugira ngo ibashishikarize gutaha. Ariko muzi ko u Rwanda rwavuze ko ruzemera kubakira nibemera kuva ku bushake bwabo muri Israel. Yego, ariko ibi ni ibintu bimaze imyaka 4. Ibi byabayeho kuva mu mpera z'umwaka w'2013. Nk'uko u Rwanda rwemeye kubafata, ariko ntituzi abo ruzafata uko bangana. Mbere u Rwanda rwemeye abagera ku 2,000, ariko ntirwabahaye ibyangombwa. Ahubwo hari umuntu wari ubategereje ku kibuga cy'indege, maze ahita abaha abantu batwara abantu muri magendo babatwara muri Uganda. Rero uko niko bimeze muri iyi myaka 4 ishize, kandi dufite ubuhamya bwinshi bwose buvuga ibintu bimwe hatitaweho igihe batwariwe. Ibyo rero nibyo bibateye impungenge ko bashobora kudahabwa ibyo bashaka bamaze kugera mu Rwanda. Cyane rwose amafaranga Israel ibahaye atwarwa n'abatwara abantu muri magendo. Gute? Urashaka kuvuga yuko amafaranga Israel ibaha iyo bemeye ko ibirukana bayakoresha mu kuyaha abantu babafasha kuva mu Rwanda bajya mu bindi bihugu? Aho ni igihe umuntu yagize amahitamo, ariko mu buhamya bwinshi twabonye buvuga ko benshi bibwa ayo madolari agera ku 3,500 babaha iyo bari mu rugendo bava mu Rwanda bajya muri Uganda, cyangwa se bikaba ngombwa ko bafatwa kuko bari muri Uganda mu buryo butemewe n'amategeko, bigatuma bagomba kuriha amafaranga menshi kugira ngo barekurwe. Kandi nubwo benshi bagize amahirwe yo kurekurwa, bagashobora nko kujya muri Kenya, naho nyine barafatwa bakagomba kuriha amafaranga menshi kugira ngo barekurwe. Niyo mpamvu mvuga ko amafaranga Israel ibaha ajya mu maboko y'abatwara abantu muri magendu, babakura mu gihugu kimwe bakabajyana mu kindi. None hakenewe gukorwa iki? Muri Israel bagomba guhindura umugambi wabo, bagatangira kubahiriza amasezerano mpuzamahanga agenga impunzi twasinye. Naho mu bindi bice byo ku isi, ndizera ko bazashobora kumvisha u Rwanda na Uganda ko bitagomba kwemera kwakira abashaka ubuhunzi bavuye muri Israel batabishaka. Sigal Rosen wo mu kigo cyo muri Israel giharanira agateka k'impunzi n'abakozi babimukira yaganira na mugenzi wacu Akwasi Sarpong muri Focus on Africa.